od 10. septembra i Gradina je dio slobodnog teritorija Velikokladuške opštine. Ovdje u Gradini razgovaramo sa komandantom 3. odreda, braćom Ujegić, Zudijom Bojićem. Recimo kako je tekla operacija? Pa, prije toga, nego što ćemo izaći na Ahovo, do crkve i Gradina, zatim Urge do Grošća mosta, pripremili smo teren i izvršili detaljno izviđanje da bi mogli nakon saopštenja naših izviđača sigurno krenuti prema onom što smo zacrtali. I tako smo i uradili, pošto smo to pripremili smo se i za izlazak i kako vidite tu smo sad na ovoj liniji koja je daleko povoljnija za nas. Čak je to i u ovoj sredini odjeknulo daleko onako u onom smislu poslije. I već izlaskom oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovaj rejon u Donjoj Gradini smo primijetili znake života, ljudi beru kukuruze, vraćaju se polako, mada su kuće pretežno muslimanske uglavnom uništene i popaljene. Jesu, ima, juče sam ja sreo jednog ovdje dole, vidjet ćete, pokazao sam vam kuću i došao je čovjek da pokupi ono što ima, a kukuruza ima nešto i da samo pogleda kuću, kuća je spaljena sva. Ja sam ga samo upozorio da što prije mora smaknuti se s konjima jer je došao kolima. Većina, skoro sve muslimanske kuće su upropaštene tako da nema mogućnosti opravka. Spaljene su, a ploče su popucale. Vidimo da je pravoslavna crkva u Gradini na svom mjestu, da joj ništa nije urađeno. Nije oskrnavljeno ni groblje. Nije, možemo to i obići i pogledati, nije niko, nama nije cilj to, nama je cilj da jednostavno držimo pod kontrolom teren, da na kraju krajeva i neprijatelji dokažemo da mi možemo biti tamo gdje on biti. Sljedeći potez je granica. Sljedeći potez granica i to bez zaustavljanja. Do granice ćemo ići bez zaustavljanja. Evo sada ćemo pokušati treće godine. Baltić. Vi ste svojom jedinicom ušli prvi kroz ovo selo. Jesmo kroz ovaj teren, kroz ovu liniju koju su oni držali prije nas. Bilo je jedno najjačije uporište ovdje u ovom dijelu. U onom vojničkom smislu češljanje terena, šta to znači? Vi ste sad pripremili da ljudi mogu proći, počistili od mina možda? Pa mi smo prvo prešli izviđanje, pa smo onda uzeli, pa smo recimo jednom prethodnicom unišli unutra, prečišljali, sredili, postavili linije, pa smo onda unišli posebno na ovaj dio. I oni su imali vremena da popale uglavnom sve muslimanske kuće ovdje u Gradini? Pa oni su to uradili i prije i poslije da su faktički, ne znam kojim ciljima, su izišli tu, prvo svoje popalili, pa onda i naše i šta ja znam to. Evo ovdje vidimo jedan interesantan primjer, potrgana je postekija iz muslimanske kuće. Jeste, iznijeli su je tamo i potrgali su i uz supsovku koju su oni, šta ja znam, koje smo mi već i slušali i dosad sa položaja, eto rade i o to. Da. Ja sam čuo da su vojnici, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedva dočekali da izađu na ove položaje. Jesu sada u daleko povoljnije položaje? Daleko, da smo bili ispred svojih kuća i koji nismo mislili da idemo ovamo, međutim i dalje su nas tukli, morali smo ovamo doći. Sljedeći je potez granica. U svakom slučaju. Naša je želja i mi u svakom slučaju planiramo tamo ići. Posljedice agresorskog divljanja po objektima muslimana u Gradini. Vi ste Brkić, Fehin, sin Sulejmana. Čija je ovo kuća što je uništena? Ovo je kuća Ujegić Ale, sin Ibre. Kad je uništena ovako, sjećate li se? Datum ne bi znao kazati, ali otprilike ima oko jedno 15 dana. 15 dana, tako. Da. Totalno je uništena, vidimo da je. Vi ste ranije Fehinu bili portir na par agrokomersa. Jeste. Sad važite kao jedan od najstarijih boraca ovdje. Da ispomoć svojih drugova, svojih kolega, svoje braće. Stara Dvojić kaže da ste vi došli odmah čim ste čuli da je zapucalo. Jeste. Znači odmah na licu mjesta. Jeste. Kako vi sve ovo, možete li shvatiti ovo što se desilo? Evo samo da uzmemo primjer Gradine. Vidjeli smo mnogo zapaljenih kuća, uništenih. Otišli su Srbi, otišli muslimani. Ali mi, naši pretposljednji starešine, nisu izgonili, niti ništa. Oni su samo volju krenuli, ili su po naređenju svog i pretpostavljeni starešina, ko će znati kako bilo šta je. Mi nismo prisiljavali, nismo ništa.
Uglavnom, mogu jedno reći, oni su mogli i dalje s nami surađivati, biti kao braća, kao sestri, kao komšije, da su htjeli pred svoje i naoružanje u naš TO. Da. To im je nuđeno više puta. Nuđeno im, više puta nisu pristali. Nuđeno je da se u naše redove da stupe, nisu ni to htjeli, ponudili smo sve i sve. Nisu ni jednom kad smo drugom obilazili Gradinu, svi u borci, mještani koji se polako vraćaju na sve ognjišta kažu ono što je bilo srpsko i ostaće srpsko u području Gradine. To je u redu. Znači i kuće i zemljišta. To je u redu. I uvjerili smo se da nisu njihove kuće ni uništene, ništa. Njiho nije bar ništa. Oni sami svoje kuće otvorili, vrata, prozore, porušili što su mogli. Nijeko je ostavio ključ u vratima, nijeko nije, nijeko ono. Prema tome, oni su naša rušili kuće. Jer ljudi je sam odbiti kakvi su, što su. Uništili su, plaćkali su, krali su mogli. Čak što više zinjalu ili ne. To je za nas muslimane najteže. Kako oči služe? Sad za u redu. Na ovom oružju, ovo je M48, jel? Jeste, to je karbin. Najstariji oružje, a za mene najsigurniji. Dobro služi. Najsigurniji. Ovo je još, ovo je flak ili je minobacač? Ovo je kao flak. Iza prvih borbenih linija život se postupno vraća na njive. To u ostalom svjedoči i ovaj prizor. U neposrednoj blizini je muslimanska kuća koja je zapaljena prije nepunih mjesec dana, a zna se ko su je zapalili, pod navodnicima, dobre komšije Srbi. Život se dakle polako vraća. Mi prilazimo ovim ovdje vrijednim ljudima i pitamo ih što ih je to motiviralo da tako hrabro izađu na njive. Da se život polako vraća u ovo selo, a hvala Bogu vraća se i na njive. Evo vidimo, vi vadite krompir, tu ima i masirača, ljetina je rodila, pa recite nam kako to izgleda nakon toliko dana neizvjesnosti, rata, granatiranja, kako izgleda vratiti se svojim redovnim poljskim poslovima? Žalostno, vraćaš se i drago ti, i teško ti sve. Nije zgodno. Još se uvijek osjeća u daljini pucnjeva, tu su prve linije fronta, pa recite nam kako se vi osjećate, ima li straha? Pa ima i nema, kad se misliš da treba živjeti, hraniti djecu i nema straha. Recite nam, do jučer su ovdje živjele vaše prve komšije, evo vidimo ovdje kuće koje su paljene, koje su rušene od Gradine, gornje Gradine. To je tako? Da.